Pa svi moji klijenti i ljudi s kojima ja radim, to i je prva stavka mog posla i mog pristupa poslu je u biti da bude luksuzni pristup ili premium pristup svakom klijentu ili poslu kojem radim. Tako da to je i u biti nit vodilja kojim se vodim kroz, ajmo reći, cijelu svoju poslovnu karijeru. Odlična konferencija gdje smo mogli vidjeti da luxury nije samo u nekim tradicionalnim industrijama poput recimo mode, nego da luxury, odnosno inovativnost postoji u nekim IT kompanijama i gdje zapravo mi isto kroz naš fond želimo podržati kompanije koje brzo rastu, koje rade inovativne proizvode, koje tradicionalnu industriju rade digitalnom, zapravo revolucioniziraju.